fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe I was here for Mama Obibia Akwaba Ede Ebatuma GH so Equiescapa enemy na Gano Wahalo Jumedi na Ebre Asusamosun for Muniaba Mede Ebebe Sumu. Na I was here for said the monument 31st 90 day and commission Dodwana ena Ebaye Edifree Asofo no Afa. Na ene de Ghana for Dodwana reacted to and commission Dodwana Ebaye Efree Asofo no Ewon Mo Womo ente eye asese asofo no eba bontenu wowo ejahihie ka kwanhia sei eno nko a tese obi eni wonu mo oba ya wotimi bebe ka se year 2021 dear Ghana ye sika semba kosura machese wohia krampo dear wo bi enyede enya wo bi ewo omayi emu obi eni wonu mo ba yo bebe ka se enhira baba bebusu nyame ba beto eye enhira se de oto ye mana edema ye encarnated for obi eni wonu ma oba bontem ebe ka se no ntia magana for e ka sisi de wo mo abrem asofo no ene wo mo enkomhya wo mo ede eba eye embontin kebe ye krampo na anka ye Christian Council for ne asofo no enkasa na ne enkomhye no wo mo enye de entwitwa eye esuna 31st night na gwango ye enkomhye ebreda de mo bakọ ye ebreda tese ye de bede nyame ase ye de beyi nyame aye ye de betuntu nyame ye de be kanfo no ye de be bona eye ensamrane se wadom aboa ama afenum yetimi atwa from the beginning akokosi the end omo ni wo mabusua wo mo anti atenkaboni bia na sese boni mpoto ye mpo na wa ma boni mu no tese wo mo so amfamu anyeden anhwe wo mo enepa eno ena wo se wo mo so se Christian Council form entu eye anamo emfa ensuon na ni nyina efa eye papa Reverend Owusu Bempah the prophecies are what they eba bontin and we prophesy about death flood ena ebiem nso so no earthquakes ebesisie kudita ebesore no ho enkone bene no na jesama Ghana for do na ache wo mo adwena yitie papa ne nkomhye what to edase 2021 a great king ebewu and petitiru wo hempon kesie bi ebewu ewo mamu na enam se de Ghana for di atem trada pa so for da pa or because of say wo mo hye nkombo ni pani di afei na ankoba ne sa na wo mo eye wo mo ntise se krampo de wo mo edi ebiem na mo na the list of prophecies no what to eja SM NDC amanyoko no ya Supreme Court wo mo de wo mo nsam no competition wo mo de kwakoto ono aye mampanyi former President John Dramani Mahama ne di ani mu no enya de se wo mo petition no ebesi eyeye nkugwo ne de wo mo ebelusi year 2020 election petition on the Akopio Supreme Court no ena ebiom sensi so sem ye wo panyi kase bi ebewu ena ebiom so obi a wadi wo mayi so epen a chese wo no so no wo betimi afim ena wo sanso editu eye edwa ese ye political parties bebre na no chese wo be lucy ye atitiru ewo wo mu emu se ye MPP o NDC o CPP o ye gumo ye GNP o ye denyo just wo bia no obi like amanu ko ni bia obi abetimi aluzi any prominent person ewo honum na koba ne sanso so a ebiem so no wo panyi anasa president bi esusu betimi ayeden atom na obi so a wa manage ye microfinance na ebiem so wo mayi esikasem ne bakeke no so no wono so obetimi afrimu na fire outbreaks so no ebeya rampant ene wo fa ha na jese eja wa ha wo fa ha upie ha na jese eja ne de yebehu no bebre na ebiem so no sanso editudwa se earthquake ebesi a jese other countries no ebe experience a greater part of Ghana de ebe experience the lesser one cry earthquake because wo meyi mu a jese Ghana ebe experience
introduce bi ba ye de no be ye kakra bi na other countries no there wo mo de be ye akese mu akese e na ebiem so musician anyum tuni bi wo bewu na baako ebeye obi a wanyini na baako so beye de wo ye bebru e na ebiem so no plane crashes there ebi so ebeko so ama prominent people so ebefamu ayeden every emu na ebiem so no MPP NDC wo mo hwe na wo mo mpa ya nyesa de wo be lucy a great leader pa ena wasan so de ebiem so command a driver for so wo mo nya careful anyesa 2021 DM road accident ja ebe koso ebe ye butu ebe ye chesa agro ne form ai kwanhia ebe sisi ewo wo mayi emu no wa hwa ye ntimi enkan na ebiem so Nigeria penyi bi ebetimi efemu France so wo se na chese ye munukun tuntum bi akata eye wo mo eso na Britain so de wo se wo mo flag no ane chese adan ni tuntum a chese ni patitru bi ebewu na ebiem so former president of United States of America so wo ebeti edesi wonu na ebiem so flood na fire outbreaks ewo America ebi bekoso ewo honum na flood so ebekoso ewo Ghana hanwa te se nso be yiri na ebiem so anhwe krampo de ne ku ebekoso ewo wo man Ghana emu a te se ebe destabilize ye country no a te se ye country no anhwe ye passion krampo na ye hunu ebi na Ghana for so wo mabre Woma brene sa enkomhye we because na jigezi de ne dia ba wo no krampo de je se wo kika ye nsema ye yukrampo no wo de ebinumu country bi de ekohye country binumu aje so mo ni se we wo so onkonkonko so geography de pa na wa bon wo geography mu aje se ebinumu so eka attack e be ba so for so ne de kika e hu na face so no so de ne dia ba bebo mu wo se aden enti nyankopon woni ane pa e de manema ana nyankopon se de just ne mama for not to the sense so wo any no ma ense foto no de eba ne ma eso ana enunti na dodo na se Christian Council for sorry na asofo no wo hunu se December 31st a drum enye bra ye de ebe hyenkom enye bra ye de be kase we bewu na ma se e de be sisi na mom enkonko ye bra ye de be so se the 25th ye this was ye di Christo woda any na fashion ye for the year 31st so enti wo say a Thanksgiving service not a prophecy service I just say no I'm not so for do two or one wo bia ye bibia December be draw o se ane ye boy bibia no for December ye boy bibia no for December 31st no ye nje yes I 2 million so for the asha woman and every woman and so no say December 31st a Thanksgiving service na mum enye a prophecy services na ebusia for ye di esem say the Ghana for kanu any ye de ekoso no ujidi say Christian Council for etu omo na nsi won mu a ebeboa anase ye nja wo asofo no na wo mo emfa 31st no so enye prophecy service emfa emma ye wo man no a wo mo ewo na for the show fans mi ho ebra too much in comment section like videos na share all the social media platform eso aha ena me di dwumadi no eti ekriskapa ena me di makram